Pozdrav svima, evo nas u novom zadatku, ja mislim 11. po redu i u ovom zadatku ću objašnjavati kako da stepenujemo kompleksne brojeve koristeći Moavrove formule. Prvo ćemo raditi stepenovanje pa posle korenovanje, pošto je korenovanje malo teže. Evo kako, 1 plus i pa na 10, ja to ne znam raditi ovako, međutim koristit ćemo Moavrovu formulu, ja ću moći. A prvo ću ovo pretvoriti u trigonometrijski oblik. A ako niste gledali moje prethodne videoklipe, ja bih vas posavjetovao da ga pogledate. Ovo se nalazi u prvom kvadrantu, tako da je phi jednako arkus tangens 1/1. To vam je pi četvrtina ili ugao 45 stepeni. Ja ću sad raditi tu pi četvrtina, a modulo je, sad ću ovako obeležavati. Modulo je, kako se zove, koren iz 1 kvadrat plus 1 na kvadrat. To je zapravo koren iz 2. I šta da napišemo u trigonometrijskom obliku ovo. Z jednako koren iz 2. I sad kosinus pi četvrtina plus i sinus pi. Dobro. Sad objasnim kako se stepenuje bilo kojim brojem kako se stepenuje u trigonometrijskom obliku. Formula Moavrov obrazac, bilo bi dobro da ga zapišete, ovako izgleda. N, onda kosinus radi phi puta n plus i sinus phi puta n. Ovo ja vam preporučujem da svi prepišete, tako se koristi Moavrov obrazac. Ajde sad da izračunamo ovo koliko je z na 10. Znači koren iz 2 pa na 10. Dobro. Gledamo formulu kosinus po zagradi pi četvrtina puta 10. Dobro. Plus i sinus pi, nego pi četvrtina puta 10. Sad ću kalkulatorom rešiti koren iz 2 na 10, koliko je... Evo ga, da sam vas tu je. Što imate koren iz 2, pa shift, ovo crtice neka, ne znam ti nije, obrnuto v. Slikom koren iz 2, sad 10 je 32. Dobro. Sad kako ćemo ovo rešiti? Imamo, možemo skratiti 10 i 4, to će ovdje biti 5, ovdje 2, tako isto i ovdje. 5 polovina. I onda pišemo kosinus 5 pi polovina plus i sinus 5 pi polovina. Imamo koordinatni sistem. Gledamo sad pi polovina. Pi polovina je ovdje, to je ugao 90 stepeni. Međutim, sad mi trebamo rotirati 5 puta, znači 1, 2, 3, 4, 5.
Jel tako? Ne, nešto sam to pogrešio. Tako, ako pomnožimo 4 puta pi pola, onda imamo ugao od 2 pi i to je 360 stepeni. A kosinus od 360 stepeni, znači to je jedan ceo pun krug. I onda ga mi opet vraćamo, idemo dalje. Znači možemo zanemariti ovih 4 pi polovine. Znači podelit ćemo 5 sa 4 i vidjet ćemo koliko nam je ostatak. Ako mi podelimo 5 sa 4, to je 1 i ostane još 1. Znači ovo možete isto napisati kao 4 puta 1 plus 1. A sad sam rekao, umjesto pi piše, umjesto jedinic 4 puta ja možemo pisati 4 pi. To je zapravo 360 stepeni. 2 puta pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 9 pi, znači ovo je 2 pi, jedan krug, 4 pi, opet smo ga vratili i plus još jedan put, ovih pi pola, vraćamo ga na ugao 90 stepeni. Nadam se da ovo je bilo jasno. Znači, imamo pi pola i 4 puta 4, 90 puta 4 je zapravo 360 stepeni. A 360 stepeni je cijela pun krug. Onda kad vratimo, onda idemo da vidimo koliko je još ostalo. I onda uvijek podijelite ovaj gornji broj sa 4 da vidite koliki je ostatak. U ovom slučaju kada rotiramo toliko puta, onda će nam ostati na kraju samo pi pola. Da vidimo. Onda cet 10, znači kosinus od 5 pi polovina je isto što je pi pola. Mislim, 5 pi polovina je isto što je pi pola, a što idete u krug, non stop. I to ćemo sad ubaciti. 32. Sad pi pola plus i pola. Kosinus od pi pola, kad pustimo dole, to je 0. Znači, 10 jednako 32. 0 plus, a sinus pi pola je 1, znači pisati ovako 1. Onda 32 puta 0 je 0. Neću ga ne pisati. Jer ostaje 32 puta i. I ovo je rješenje. Znači, ispostavilo se da kad ovo dignemo na 10, nema realnog dijela. Znam da je to tako. To je bio za neke zbirke koji je to bio zadatak da vidim. 180, sam ne dalje dobro rješenje. Ako nije, da ću se ubiti, pa što moram opet raditi. Nije da sam zeznuo. Eto, 32 i. To je bila bonus, radit ćemo još jedan zadatak ili dva da vam čisto ovo uđe u ruku i poslije ćete znati kako se ovo koristi. Hvala što ste gledali, vidimo se u narednom videu.